Урматтуу көрөрмандар, бүгүн таң эртеңден Салиева көчөсү 42Б номерлүү үйдө. Үйдүн ичинде эч ким жашабайбы экен, Эшигин жаап кетип калды. Эшигин жаап кетип калган экен, өрт чыккан экен. Коргоочулар келишип өз убагында өрттү өчүрүп калышты. Мына төшөктөрүн алып чыгып жатышат. Azır biz arı podiyez tarafından girip görüyoruz. Mınaki üydün aldı tarafından podiyezge varacağız. Jaksızlar üydün içinde hiç kim yok mu eken koca oyunları? Gelir, birisi var, birisini çakırdın. Kim pajanıydı, kim çakırıptır? Çakırdık. Ha, sizler çakırdınızlar bu. Kanti baykap kaldınızlar? Bizge bir komşumuz deme kılıp kaldı da, aytıp kaldı. Bilmem bir yaş gelin narcaktan ötüp ketotkan eken de ошол эме кылып kaldı da. Örtten de ayttı. Örtten o da uyumuz örtten de dese, men uyum jaş nelen? Sizdeki kaysınızı? Menimkine. Sizdekini ötmedi mi? Yok, menimkine ötmedi. Siz kança tezele gelip kaldı ört ötçügüşler? Rahmat. Плитасын ташап жанды койгон окшойт да. Ya. Mineden çıkanını bilmedim. Beytken ошо топлый полу бар эле да, ошонусунан окшойт. Ha, teplый pol var öyle. Kaldım ben anam öldürdüm. Өчүрбөй кеткен. Çoğul da öldürdüm. Bir padiyezdeken siz de? Урматтуу көрөрмандар, biz bul өрттөнгөн үйгө тоскоолдук көрсөтпөй эле коелу. Өрт өчүргүчтөр өчүрүп жатышат.